Yes, ndabasuhuje banyarwandakazi namwe nshuti z'u Rwanda. Mbifurije igitondo cyiza cyo kuri uyu wa gatanu usoza iki cyumweru cya mbere muri uku kwezi kwa kane. Ndabasuhuje rero, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi mvuga ngo abageze hano bwa mbere mukande subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, namwe tubana umunsi ku munsi. Mwibuke gukora share, like na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nta kindi kinzinduye muri iki gitondo ni ukubagezaho inkuru itari nziza y'akababaro, gusa nayo mwamukwiriye kuyimenya, mukamenya ibyari byo biri kugenda biba hirya no hino kuri iyi si, by'umwihariko hano mu Rwanda. Ntangiye rero nihanganisha abanyarwanda, mbabwira ngo mukomeze kwihangana mu mitima yanyu, kandi n'umuryango w'uyu mugabo Alemuku mbifurize kwihangana, kandi Imana iri kumwe namwe. Naho uyu mugabo Alemuku nkaba mwifurije iruhuko ridashira. Alemuku Urarinda wari umuvugizi wungirije wa leta cyangwa se wa guverinoma, yitabye Imana. Imana imuha iruhuko ridashira. Alemuku Urarinda rero wari umuvugizi wungirije wa guverinoma, yitabye Imana ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, tariki ya 3 Mata 2025, azize uburwayi. Mukuru Urarinda wamenyekanye ku izina rya Alemuku yakoreshaga mu buhanzi, yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Amakuru avuga ko yazize uburwayi bw'umutima. Alemuku Urarinda wavutse rero mu mwaka w'1970, yize amashuri abanza mu Rugunga, ayisumbuye ayiga i Rwamagana, yiga icungamutungo. Aho yavuye rero ajya muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka w'1991, gusa ntiyayarangiza. Yahavuye ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Mu mirimo yakoze harimo kuba umushinjacyaha ndetse aba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yaburanye rero imanza zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuntu kandi wakundaga gusabana, kwisanisha n'abantu bose agezemo, haba urubyiruko, haba abasaza, haba abasore. Wasangaga kabisa ari umuntu uca bugufi kandi ugira ibiganiro byiza. Abahuye nawe rwose babikubwira, kandi agakunda gutera n'urwenya cyane, dore ko yari n'umuhanzi. Burya yari n'umuhanzi, akaba n'umumanager, ahagarariye inyungu z'abahanzi bagiye batandukanye. Yabaye umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda. Yakundaga kandi umupira cyane ko yari afite n'ikipe y'abatoya, akaba yari ikipe yiwe, ayihagarariye, ari ikipe ye muri rusange. Niwe wahimbye rero n'indirimbo y'ikipe Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora. Ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Hawuze n'umuhanzi indirimbo